Hello muntina namite ho zo si lim na kai nei kinon chule tu ni khu olha ni sim gi sangni le somni langa den jong tu so chum ho phun do na nei ki taw hiti tu nai cha Chandir district Indo Myanmar border fencing border pillar number som gup le sagi le som gup le git ka meter zakhat le zani ki ka lang mer hello hon akhum a tanuwa anasot lu hi Manipur territorial integrity zalo na ahin la government in action ni macha ala poitin Congress MLA TH Lokesorin alungkim lo na aphong doi na hi chi sani kho babu para ama quartera tu su mi ho to akyaulim na Lokesorin Manipur hi illegal immigration chungchanga boijing gam khara hi ati border pillar somgup la sigile somgup la gitika border fencing meter zakhat le zani ki ka kisu sia hin Assam Rifle ho cha khya umuwa kon ipiti aga su si the hidem tin alungdon na thuwa sejin ipizia koi macha ki mando lai ham tin thu do abolin hi fencing ki su si na munchu more a ku na nai cha hin ipizia hi chung nga Indian government thipchena ham tin asei kidi Pakistan China ahi lo le Bangladesh border ho hitabong thil su umde Indian government athip chena lai dem tin thu do abol kidi hitia border fencing ki su si hi national security ato kha hi tin location asizin center hin hijito kiseya agenda sergu anei nga ma hidem tin alung up kaina thu asei kiri nahi hijithil so center thipchena hin avat sa chu center hin Manipur territorial integrity khosa na anei lo kichin ten akilangi ati center in thil su khosa na aneza chule Manipur jong India sunga ahi atile nikhunni ahi lo le thum sungin fencing su si ho mando hanlang chole akin thei penin fencing tha bol han tin MLA pa chun asei kiri hiji fencing su si ho chu danpal ke a khamna theile mei thara ki vei ho hidi wahin gamsumi pite alungboi sa lo tayati koi hile border fencing su si ho suret sai order pi dingin Congress MLA pan state government nge na aniji thinglangama law and order ki su lo hin chamlelung mon umna dinga to gon ki borjo se asu boya hiati BJP government hin henesa khatlakhat kitu mosa ding ati ahingap tadem tin angai dan jong asei kiri President Ruth Mopu nahi agidaute ni ka ki kaptu lo na ding sebu hitamatin ahin la illegal immigrant ho chungin action ni macha ala poyati President Ruth adi theipun kiwai hop na zo se hi BJP in apai chawe ahitai tin asei kidi alangkhana government hin EPGA tu ni geja internally displaced persons IDPs ho resettlement ding angai to lo lai ahedem tin asejin 2 December hasunga asu folding in governor pa hi nga tipna anijina hi Meitei tribe union in KUKI hausage vai pu na demna aneyovin hausage vai pu na hin Myanmar apat dandi lawa hungrun ho atosada hi tiuvi Sarkarin achi sa sangkha jaku somsigi lagup kuma hausage vai pu na su mangding anasaya hi ta awanga political interest ya tu chana hausage vai pu na hi chijing na lai a hi tin MMTU in THUSOH bolovin hi KUKI te hausa ke vai pu dan to naga te hausa ke vai pu dan hi ke banglo a hi atiovin naga mi pi honjong Myanmar apat dan di lawa hungrut ho vechil na apan ala diwin nge na aneovin hi tangkhul honjong hausa anei wangwa KUKI kho hausa ho banga hunama thunei na anei povi hinna KUKI zu kho hausa ho agam sungwa amaho bo thunei a hiovin sarkara ko na phachum zo si jong amaho chango a hi atiovi Manipur Legislative Assembly Hill Area Older Sangkha Jaku Somsigilani Ahilo Lamten Amang Chawin Mi Kharin Khotha Asimovin Kho Sa Din Mun Akila Uvi Hijija Chu Khotha Tamta Kisim Do Ahetai Jong Atiuvi Khotha Kisim Hoa Khochaga Ding Deinain Myanmar Langa Pat Dandi Lota Mi Phab Akipuilu Dwe Tin Jong THUSOH Chun Asei India Sarkarin Jong Myanmar Akipat Hunglut Ho Chu Voter Lisa Akoyovin Am Ho Chu Vote Benga Amangovi Dandi Lawa Hunglut Hon Aadhaar Card Job Card Ration Card Chule Adang Dang Aneyovin Sarkara Kun Phatchum Naki Pichum Chum Ho Jong Akila Uvi India Sarkarin Myanmar Apat Dandi Lawa Hunglut Ho Chu Scheduled Tribe Lisa Akoy Theina Dingova Any KUKI Tribe Category Jong Akoy Kirovi
India Sarkarin illegal immigrant ho akithu pizia naga nam ho dinga thilhung boithe a hi tin thusu chun asein Joint Tribe Council Manipulin illegal immigrant hunglut ho vechil na nei dinga thulu na aneyu chu MMTU in akita sare atiuvi Manipur Hill Area Regulation Act sangkha jaku somngale gup dungzuya hokhana in somni be umnga a hin hichi kho chu sarkarin a het pi a hi le house tax zong api unga a hi achi sa August ni simthum sangni le somni le nia Manipur sarkarin thusu ana bolwa khokhat sarkarin het pi na anei na dinga alhom pe na in somnga umnga a hi atiu hi inla kuki ho khutam pi hi in sagi gir ho bo hi atiu wi KUKI ho Manipur thinglangama ahung chen lut tilaiwa nagu kho ho saho koma house tax anapi ziwahi ahi wang tu din munawang KUKI ho gamnei danin a umovin namdang hozong adal do ziwahi tai chubana Manipura gamphem hozong KUKI hon amho ancestral lena aki seido wa hetai achi sa sangkha jaku somgup lesagi kuma KUKI ho hosa khewai pu su mangdinga Manipur sarkarin thulu na ane yahin India President Injong Hichidinga chu Zunisim Somnali Sangha Jaku Somgup Lesagia Phalna Anapi Ahin Hichichu Zunisim Somni Sangha Jaku Somgup Lesagia Gazetted Anikisu Ahi Sangni Le Somni Rally February Manipur Legislative Assembly in KUKI Te Hausake Vaipu na Sumang Ding Thulu na Anabola Hitai Tinjong Thusu Chun Asi Sangha Jaku Somku Lakhata Kipat Sangni Lekhat Sunga Manipur Population Khandan Kumdang To Kibanglo Ahi Atiuvin Chakpi Karonga 100.18%, Machia 65.46%, Kamzonga 60.95%, Teknopara 54.48%, Saitu Gampazor 54.12%, Chandi 41.70% le, Churasan Pula 40.77% hi tiuvi. Hichia Hule Mun Ho hi, Myanmar Apat Dandi Lawa Hunglun Ho Chen na ahi tin Thusu Chun Asi. KUKI Human Rights Council in Misim ni chun tu chung KUKI in pi Manipur kim electiona lamkai tha kilheng do ho kipa pi na ane zuvina hi kumsang ni le som ni nga pa som ni ligi chunga KUKI in pi Manipur lamkai ding tha kilheng do ho chu President LHSKUKITIMES Khongsai Vice President Henkopao Hoki General Secretary Pautin Thanglupeng Finance Secretary Lala Misau Secretary Information and Publicity Jang Holun Hoki Mahiwi KUKI te dinga ki vai hom na lin pen KUKI in pi Manipur kim lam kai ki leng do ho hi sun le ta san che hiwin KUKI te maban hata ahung machal ding ta san tin KUKI Human Rights Council chun asezi KUKI in pi Manipur hi e ho dinga hata ahung pangjing CSO khat ahi na bana e ho maban din mun ding thupi pen ani body khat ahi ati KUKI zo te dinga India Constitution noya kiwai hom na tumbe separate administration dal na lampanga zong kim kipi dan pacha le seiphat dolta ahi tin KUKI Human Rights Council chun asei kidi mabana zong lamkai hon hangsanta ami te dinga pan ala uwa ithu mole inge murso na dinga pan ahin hala be che dewin tip na anei kidi khat la khat ke pum khat na le bidoi ki chi le ke bang nei puma ma ison diu chule community sunga ala sam ho ki thu pi le to so jing dinga ki go sadi ma aum diu win KHRC in adei sa dan aphung do in KUKI community adinga culture tradition le custom ho choi sang jing puma amason diu win jong asei kidi iti hi jong le KUKI Human Rights Council in KUKI in pi Manipur akita so jingin tu chunga lamkai ki leng do hon sangni le somni langa pa somni ligi chunga ki khel na kha ahin pu lut diu akine dan jong asai kiri na hi Security Force Hole Manipur Police Hon achi sa December ni simli le ne simgup ni khochun Infawis thobar Bisnupur le Kakching District Hwa kun Sumdiman bor mei theiting noi phe amando vina hi Security Force on Infawis Nagamapa Kangzabi le ranga kunin Irom Bozai Singh Allies Zaiten ba 24 years kiti Pripok Pro active cater khat amando vi Amapa hi Bisnupur District Kebul Lamzawa kun hi kiti Ma kun chun Security Force on mobile phone khat amudo vi Thobal Police Station Hopsung Saikun Labuk area kunin Security Force on Usam Tumba Singh Allies
Heibra 24 years kiti KYKRI active member khat amanda ovin ama pa hi kairim bikhok awang lei kai Thobar district a chenga hi geti ama kunsun mobile phone khat amuda ovin hi Thobar district Herok Pat tu near Herok Gera kunin jong security force on thokchom angau sana sing Eli Santos 52 years kiti RPF PLA keder khat amanda okidovin ama kunsun authority hon mobile phone khat le sim card khat amuda ovi chule hingang police station hop sung seimajin khoidu ma cheng Kesam Thamba Singh Allies Pritam 32 years kiti KCP MFL active kader khat Manipur police on Amanda Ovi Infawis district menu thunga konin security force on Hizam Marjit Singh Allies Daman 51 years kiti UNLF koiringa active kader khat Amanda Kirovina hi ama pa hi Infar Dimapur highway al hi gari driver ho koma G5 Alliance ka hitia sum akidon ji a hitin police hothulur khat chun asijin ama pa kun chun mobile phone khat jong amudo ovi security force on Thobar district laifarak pam mamang le kaya kun soibom Basante Singh Allies Samthaba 37 years kiti UNLF koiringa active kader khat amanda ovin ama pa hin G5 mina sum akidon ji a hi ama pa kun chun jong mobile phone khat le sim card khat amudo vi Thobar district Yairipo police station hop sunga security force on Konsam announcing 26 le Khoirum Langan ba meite 27 years kiti KCP apunba active kader ni Amanda Ovin Amania kunchun SMG carbine khat le empty magazine ni mobile phone khat two wheeler khat jong amuda ovi security force on Bisnupur district Tera Urak checking point a kunin Thokchom Sushil Kumar Allies amo 34 years kiti Bripok member khat Amanda kidovi Manipur police on Lamboy Khongnang Khong Infawisa kunin Sinam Devansing 25 years kiti KCP apun ba keder khat Amanda Ovin ama pa kunchun mobile phone khat le sim card phab jong amuda ovi Indo Myanmar Suknu Road Kakching Namkhaya kunin security force le Manipur police on Wangkem Chinglen Singh 29 years kiti KCP Taibong Anba keder khat Amanda Ovin ama kunchun mobile phone khat le diesel auto khat jong amat bi ovi Thingnoi aba nei cha kiman ho hi tulai gam sunga sumdiman ki bol na le thingnoi ho cha lo na su beiding bidoi nei puma muntina operation ki bol ho lol hin khara hi tin officer ho thulut chun asiji tule tu hin akiman ho chung chang thu khol na achi lajing lai jena hi Person Muna Youth Club of Person Mun Fila multipurpose ka indoor stadium sa na munding sung phuna chol do nia chun anomina hi Secretary Expenditure Ministry of Finance Bumdun Mang Vornamin Song Puna Annin Churachanpur DC Darun Kumar S SDO Sisipu Vidyamari Sidhar Person Mun Hosapu Ti Khai Khomang President Community Development Society Lianjamung Ton Singhojong Anapangovenahi Vumlun Mang Vornamin Kin Kunto Kise Aholim Nachun Multi-purpose kam Indoor Stadium Sim Nadinga Panla Michum Chum Umahiatin Mabana na to achil ha thejing Nadinga Khosungmi ho mopo na lin pine ahiuviati Multi-purpose kam Indoor Stadium akisa chai ting zongle Amun ven bidding le Thinglim ta akoi ding chu Khosungmi pi ho khuda umahi danjong anasi Darun Kumar Esin Aholim Nachun Multi-purpose kam Indoor Stadium pat ahi na thedinga Panla Vumlunman Vornam chunga kipathu aphongin mi pi kiloi khom na le khangdong hon stadium loling ta akisa chai theina dinga kithu pina pi dewin anasei multi purpose kam indoor stadium hi le Rural Electrification Corporation REC Gurugram ho corporate social responsibility fund noya ki bolding a hi multi purpose kam indoor stadium bol na dinga achi sa November ni sim som ni lekup sani le som ni langa DRDS Sisiputo REC Guru Gramin Memorandum of Agreement Anane Wahi REC Foundation in Corporate Social Responsibility CSR Chungchuna Danka 5.03 crore lura Badminton le volleyball kichip na thading Indoor Stadium le multipurpose hor abol diwahi Indigo in flight tampi cancer aborto kilhonin central government in vanliang ticket mantha khat ahin su doi na hi revised guideline tha dungzuya kilometer janga sunga dinga vanliang ticket man dangka sangsi le janga wal hi theilo ding chule kilometer sang khale janga wal ahi le dangka sang som na sanggit khal hi theilo dinga hi keti Ministry of Civil Aviation in achi sani khochun order tha khat asu doin
hi chia chun vanleng ticket man tha ki sim hi mi pi te interest a ki bol hin thu le la biza vanleng ticket man ki mo kal sa ho sa loading bidoi nei pum zong a hi Minister of State for Civil Aviation Mulidhar Mohorin exa vanleng ticket man chung chang post khat a bol na government hin a kho sa pen chu passenger ho bidding le nawata le manbei ta len na a to thei diu hi a hi ki ti Ministry of Civil Aviation in vanleng ticket man tha a hin sim chu kilometer zanga sung dangka sang si le zanga chan hiding kilometer zanga le sang khat ki ka dangka sang som le sang ni hiding kilometer sang khale zanga ki ka dangka sang som le sang nga hid chule kilometer sang khale zanga chunglam chu dangka sang som le sang gi hiding a he kiti although tha ki su do wangin achi sanil ha lang ni den 550 vela make my trip a vanleng ticket man check akibol le airline phabin sumtam pp alana layo vinahi teka na December ni simki ni khu infar Guwahati vanleng ticket check akibol chun dangka sang som le zakhat le som thumna sigin aumin infar le Guwahati ki ka saudan hi kilometer zani le som sigya pat zani le som ko se bu a hi kiri nahi revised guideline dung zuya kilometer zanga sung dangka sang si le zanga se bu hiding in kisai kidi infara ki pe Delhi sen hi kilometer sang khala zasagi le som la thuma pa sang khala zasagi le som la ku a hin hi chenedi nga vanleng ticket man hi dangka sang som la sang git hiding a hi kiti a hin December ni sim git ni khu infar to Delhi flight man hi dangka sang som le zeli le thumin aumin a hin la airline zo si akibong kit pun abang khat loi dangka sang som thum le sang ni le zagi le som thum na git la zong aum na layo vina hi infar to Kolkata road hi kilometer zagub le som na nga hin hi chinadi nga vanleng ticket hi December ni sim kit ni khuwa dinga dangka sang som le sang ni a hin revised guideline dung zuin dangka sang som le sang khala zani le som na nga in aum kidi mei ni sim thum sang ni le som ne thuma ki pat mei li ho hi vanleng se bo walking am a hitawin Air Indian Express in tu nai cha chun infar to Guwahati road a vanleng ticket hi dangka sang gubin akoi na layo win hi a hin la hi chi hi a ki chi pi hi lai ji aman ha le be le mei le te dinga a ki ngai na penu chu vanleng hi a hi zingin Government of India in highway ho free movement hi sa dinga to gun an nei wangin analo samina hi Ministry of Civil Aviation in vanleng ticket man tha apo do hi RCS UDN flying UDF BSF le tax ho hi business class ho achi pikit pui tuni huwa dinga thusu LAHKHOM chom phon do na hin ni thiu hi chen chu hitan ti